shira sa training ti we na ma ne dia Yadase anapai yadawrade ase wona do ene ne homobra odi acheye se ye sori anopase ya na yadwendwere awrade asem ho a na ya pesa ya ka de awrade ade akere nyina akere nipa ana anapai adwene biara aba utirimu a anya papa abaya jai amen amen adwene biara asi utirim anase ade bia wo pesa wo ye a anya papa Sika FM 89.5 abaya jai asechirani se enaduai unim de ewo wanim amen amen the entire mama kasa asem ne se efiri anopa no nsia kosi na nwumere no nsia no nyame asisa eda no se de onu nyame epe no amen amen ana wakachira ni pase yanhwe papa na yanhwea ma yanhwe bone enhwea amen amen na metrasi a mesese ye no enne aye dapa edi ma obi sanso ne dabone edi ma obi adi ase enne ye obi nkunim die da enne nso ye obi awere hoda kase ti ase me ye FM 89.5 mafutu a me die ma nipa nyina ne se hweye na na anya bad day amen 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 oni mi se nipa adwene de wa komam de wa na niso ama adano afono no jama say amen amen the same thing de wa nipa komam de wa na adwenem de wa na niso ama dani ya ndigia de mano le ba cha wati ase enti mitofo amen amen wan so ya ene o kara awira ba ho le ba cha wati ase yes wan so ya obenu ho awona danum me baba kasa achiro jama so amen amen FM 89.5 dia wo pese wo ye ne nano ade a ye papa ana mane mfiri mumpie na dia asumdue ane nkwa hosan ane anigie a wo mfiri mu da abere wo nipadua amen 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 radio obi shawa bufuo jama so amen amen obi o shawa bufuo fantani ba ka so o sama horoba nyina ne se o twetwewa koma ama wayɛ de ani kwan sɛ oye we ka so atro a bata sɛ obatu wo firi nipa na wontam na ko ba bi asen sɛ obedi na chi afa problem ama ho ti asɛm ne ye me pasa me bon nsɛm bi de kyerɛ wo ama ho ni sɛ wan hwɛ ya ana wobɛnu ho sɛ wo daa kora wo sɔre amen amen fine adwem bai ana wo tirim papa na abɔne yɛma wo fotuo adwuma no nkɔ yɛ yɛnkɔ bosom so saa adwene no ade ama wo no ɛbɛyi de wode woakɔ baabi de abosom no bɛwie wo no yɛnka nkyerɛ wo na mmom yɛka deɛ wokɔ a wobɛnya mprɛmprɛ na akyerɛ wo ɛno akyi deɛ bɛtoo no yɛnkae
beba cha what yase enti mafutuo ni so yase me die ama wakoma kwan na ma wadwene kwan efiriza ade obekọ musuom yase me nso anana pai me no twetwe nkomo kakra na ababo ya futuo na me de ma because Bible say obiani wa onim de enne abawo ana ochena abawo ochena nyem ana wawo de pama obi an wawo de mane nso ama obi e ba cha wadi ase kwasem enti afutu amede ma wi utia ababoa number 1 ade achew pere de awo so jama so amen amen me say first step de awo a eyawo de ane pene so ama woni miri obi ade da na anstretch wo se ba bia wo nuriye obadu sadia bi wo soro na sa wo gina fom na atre won sa na wonka ade ata ya ne se abatentene ne atwe humu anso saudi na ya yare nya bebreka anya kwa wo sankia fosu yi ade no odi ase ke wo se na murom na won ntrisi fom na atre won sa ade ba aka the moment ya obejira won nanso ano asa stretch ho no na chasa ade no anka atre won sa nya ade ba but wo stretch ho sa won sa baka o tra nyeye ebetimi am wanya problem ada say rip anasa bi adekudi ebetimi yi ababaw atraw janon so mafuti onu se pena dia wo so dia nyame dia mo pena so jama so amen amen and show be a onon kon bi so pa yeyo na fa ho mo no nya abotre ti asem de futuo na mede ma jama so amen amen pena de wo so ayama sem hia pa o to ni na odwom 89.5 o do dwa kama o ta million na de ya dwuma no obi de anu anso na ni je ho so da bi okoba don't stretch yourself jama so amen amen don't and what do you say chenche wo se na dia fe ba ko enye 10 billion edu ba jina ba bia mi kwa so jina onu se obi o ho a se ni o mana na ko jino se lo na abolka se onya obanu maduru efiri se wo anya futuo odi ase another me tufo kakra na wo ne preso amen na you adwuma kakra na dia bia start one jama so amen amen ho na men ko step 2 so pere dia wo so a na ojo onyankopɔ dia jama so amen amen won ko bosom so sa na namwa antu customers ma bonsam on fana bia nche oba ko kwaje mu akoto yare ba jawo dia se enti make sure say obi ba jiro ka se yankopɔ mu aka jansa meboafo ne awurade nko ba bia se sase mu we nso adia ba ko me pese me ka che mu mrantie nie sikaduro eni atire se urade so ba se wa definitely obraba so be ba cha dia se definitely obraba so ti asamni obi di ye mfia aduasanum obi ye 20 years obi si yo ebi a 40 years going obi so a woni ye kura ya me na aye ne sa and the future of the man nay shanon so jama so amen amen afai number 3 there are so many societies wo manum 89.5 amen amen your Illuminati your Freemason your Lodge your
your secret societies. What do you say? Yes. Your game. There were so many societies. Oh, man. The assembly. A more beyond convention. I found them. A real young Yamibapo. Was it and soon Yamafra and Crown Road. The assembly. A foot truck. And soon Yamafra beyond Cano. A mama Sima Honey. Whenever dear Bia. You need a spirit. A such a rather dear. Just had an answer. Why show you any Baba Hosono? No, I talk cry. I'm a bonsam. Amen. Amen. The assembly. Be very careful about the friends. And now for you, only the cause I should try a human. Such society, no. Oh, so you are sorry, Corano. So be boss sorry. That's what the nose show. Mama Sikaya, you might have a biogena. Because I'm free my sin is eliminated for no. Or my trouble won't be churches or something. What is that? Yeah, I'm about them. I don't want to say him. We are driving Ukraine, so I could do a big country. Now, that's a vampire. The war of Cano, and a South Cruz Libya. The Cano or the iron sacrifice. What do you say? And when you see me, I know some months to have a truck or do. Can't even boo us for so. I'm a money penny every man so. No, or corner him. So very careful. There's somebody. Somebody call you on a here. Just say amen. Amen. There's somebody. And now, what's the question? 89.5. Bana onion. And Tokwasi was it a no debate. And to what's the question say? So I tell the alcohol abortion. But now, I buy a sign of last year, no. Sanko Kobo will tell Babu. Amen. Jamaso, amen. Amen. I buy a sign. Kotrafie. A new corner over Unikunu. So say the answer. And maybe my foot on is a man bonin you want him. Amen. Jamaso, amen. Amen. As someone can no. A man bonin and you want him. Paul say, you're the young Santa and the enemy free shot. You're the Munakwai. What you say, amen. Amen. Somebody, a man kwai, a body in one. That's all for car. Africa. Look, I am bashing because of the Abramanaki county. Mama Gajro, I'm going to be a judge for Israel. Your friend laughter. I am Braba. Or by your judge over Israel. That's all I said. I am Braba. Nti my foot on the road sign. Amen. So we did last to cry a hospital here. Sorry, no coffee. As a train, sir, a quadrilla was showing you. We knew the Adachi over it. Oh. Now remember, Jeremiah was a woman can was sent to a dear for every Mojam. And Koyan, you son, I can say, make a poor radical. I don't know. I did not know, sir. I saw a cook crack. And I saw the body. One shall by your I won't be you. A mirror by my pabia. Over that's all I call hospital. Yes, who are in you. Sapano, what can some make cards the week? You must say amen. Amen. There's somebody, number 3. Number 4. Me pasa obi a watie me na antie ne yie. Ankwagia ya ankura. Jeme so amen. Amen. Ankwagia ya ankura. Ama obi nchim wakoma mfiri Yesu hoda. There is no way ama kwan ama obi nchim wakoma mfiri Kristo ho.
asema ne kan na no fa ba boa o jeme so amen Amen. ama obi akwai tie ni ye de ntia ma me kasa no se ye oni baba bro ho okwa sorry jeme so amen but o ti dane o ye easy to convince o ya se obi ti ka se yon kompai bo ha ma yon kompai bo ha ma je se na ni baba no ho so no na dum no wafirim tieniye bama na wo ware no obama wo ware no no anka so ba fufuro bi ye beta chan no anka so bama fufuro bi e ye fa beta chan wo kunu no Sika FM 89.5 ka sabe ni ye ade bia ni ho a wo siesie no a enye ye jema so amen Amen. obano na no aya enkoja no sana won fa bia urade tiri ama no oso okira wariguo o sa kan ya wariguo jema so amen Amen. tia sabini wo ba wadwum ponne so do obale ko won say wo ko ma ho to beta a bad day at the mouth 9.5 so God obale ma councillors bi mpanimfo babrabam masa ha obi ya panini enso anya councillor obi ya ohene enso anya councillor they those call themselves councillors they woman nyame you one for that jana so amen Amen. tia so ni mesraw anko wo ha wo ya ba ya wonran o mama dure nya ba ko da ambari fosu du so bu fa ko a etwahuro obani mu ade sede sede asibu ade nya abotrama no fane ma councilor krokro no fane ko councilor batime de na trust only 2 days per ama wo yene na ba ye nipa o dori che obi a o dia se sai na ukuru no ebi a wo mo ne homoden FM 89.5 on pa adwuma ayan tete ya yade ma no krokro ukuru no fane koma councilor bi jema so amen Amen. councilor de batime de na trust a council wonyo no ba ma de betumri kapa adwuma ye ofutu na me dem mawo masima ne ka che take me serious jema so amen me so pa amanne anya bad day mawo sa samani ye 89.5 abufuo na obi tete wo na wo hawo no anu ntra sato nsa nipa na wo di ho no wo wiye uti anya ya one blow abamu akoje be 10 years jema so amen Amen. thank you no say Ghana marachiwa yanka no koro ho court dam yankodi no koro ya ko kamera and wo so kom wo mon kan koro wo da bio Sika FM 89.5 wo court dam anya no koro ni ya ko kare ho ya ko kamera wo ata ya se ento sa amara ni wa wo kan koro sa dan koro na amara na rew anida brother be from me free shawam prisons me wura hosha waso atradio santini wa tradio awakra what is it Sika FM Anna. 89.5 school na dwa ya nini your opposite ana sa 4 pieces ni o se P5 ni o okojonso awo school down afai oha na de te oha approach for wura adaya ya ba report no say wa report akola no wadwa no say akola ni mi class ni no na da me nyama na me kira na de da na say nkrafo no bi so ba no 89.5 aho ne atwa ato so wa rep me ba that's approach for na ba kiwa was yen kan fie ni atwa boa ma no atua ana
nso sa koda no wonfa no omo ko check a bibia no wa show say ya fa kwala nso ya sentence no 20 years ya sentence guy no 20 years ya wa dam won sha wa make us order ho Sika FM 89 omo ko check up no bibia no show say ya fa kwada no what you say enti say wonam ho na so wan hweye won hwe ayi do from my friend me wura me wan so ma menka na busa so onya pi o twa 2 years 6 months afa no person ya pi asofo minima sanka me pa chew nanka do amba jimi metua but the sound me akwala no me o ma nyinyi ko wa me class ho sofo me fan akwala bia entina na ka no kore na me se da bia o kore we ko to da nya no kore ni aka o amen amen ja somebody ento na mo show who ye Jemeso amen amen odem o twa ya sentence obabi na di na asem no o sentence no 20 years o se so for me say me the prison has still be me kana me kase kwada no fan after okra me nim time kola ne di wura ba furu mo so okojo so me nim oni me class say se plan o mo ya no John said yes it here. And that kasa na police for be for three o say o yanka ne fi Asem. Na bia job as 200 million. FM 89.5 Yeah, track case no. What said you didn't see kro. Nti adia ba ko me pese wo to wa huru no say. O man na ya bad day and farmer. amen You was some wa wo articulate. Jemeso amen amen tell some obi baba so abufuo and susaso kwanutum Jemeso amen amen ra me ka sem bi say me yani pa bia ade nya cheme na ma de nyame ase me hwa fom ye na matumi nan me hwa fom ye pa ansa na matumi nan because nipa na no mo wi ase no o me bia Ezekiel chapter 2 Ezekiel bakasem bi atro Ezekiel chapter 2 verse 6 verse number 6 osina wo onipa ba ensuro won na ensuro won nsem nso wo mu nsam wo mu de ba no ensuro na nsanso ne nkase ne wona ewo ho number 1 wo ma wo onipa ne bi o ebi ya nsanso no ne nkase ebi nso ya nkase na nyanya nkyere ho na wote de what you say no o se ni ba ne bi su sa ya de ba nyanya nkyere ensuro won nsem ma ko mantu onanim Kasemini enjenemi pia mi se ye semi ko tia kaseni bi so oh odi asia mi se ye semi famu ko twin sansoro no asio mi se ye se mi famu ko tari babi ma nyanya nkyere isani o ma mi ense na mi hwe ye wo Jemeso amen amen the ba sawa asia and Mika 7 so can sanka se kuro ya enti me show who ye papa me life me kwa ya all say kira no okura dwene bia oguru hu obeku akene Sika FM 89.5 the person bia wo tie me dan hwe yie nka say me oga dabi Jemeso amen nyame no obo ni pa no wo se bia nka se nyame kwada se ni pari bi ansam so ana bi so ya bai nyanya nkyere what is it obami ka 7 na wose ni papa no wote se hwera mo na tenfo no so e tentre ni na wo ne koba no wote nka se man what is it enipa say ni pa wo mu na nenam o so sure braboye amen
Jemeso amen. Amen. Oso show akoye, oso show subaye. Wama anu amu ye adwuma, oso hwe amu ye. Na waje sem your manager, masa. Ogro ho obi be kun. Sika FM 89.5. Oso show adidie ye. Ambo. Eni di rough. Anu no show rough no. Lukum. Amen. Amen. Mese me madam fo baako. Sofo bi kun na me wura mfida. Wa sofo okun no. What you say otu party man na sofo ni ngina. E ma no ko yi na bia ne si nchen. What you say? O yi na bia ne si nchen. Otu party from ngina konkran. Sika FM 89.5. Say sofo no girlfriend, sofo pani no girlfriend. Otodum. Ana madam fo no ko wara no nti. Associate ni tia na so. Say bama, oba na akofa no uja for dia o. O say na so uja for yere na nti ga no nware ana. Ga no so we say uja for you so no kwa. Nti nya de a oba wa no nti ga no so ne abre so oba ware. O ri akwa no. Na gai ware no. Nti oni di honeymoon 1 week. Na so for penny so ye program wa kra omra. FM 89.5. Ga na mra. Tiri na wasa ga na ko. Ga na so ko na ajafo obi a wa na wo hia ware ya rusu no. Asafa honi na de dware bom. To na se na mi tira hai. Enyo na hu nti wo ya sofo ko Kenya me kra. Me ba program kra ma mi hia me no. We are very careful pa. Asem pa na make no. E dey 1 week na asofo na be crucially be fair. So for a catch and say you catch that one for bebe. Me am cause one head time. Is your cacao be yedi. So na gonna buy a guy a busano or say no correct. I'm a catcher no correct. I saw any yai. A jai dear bebo because no one no say me buy water cross so my men water. Oh the alcohol. I will do some power. Diamond opportunity point by you free. Sika FM 89.5. Obi cross no who buy na want tra. Tell you ya dey be say odoboy ni ntina e maga no so ba ne nchen. Buy na manani ana. Ye start zano na guy ne baby. Me tunu fu ka chen sa ba ma. Se sa na kodia. So be free kuma se kura. Tunu yire mu free ha. We muya. What you say? So for penny free o ma so fo ni nyina kra. So the birthday omumra medidi. What you say? Poison boy no. Boy the free akra bedu afi obo wa mojanko fi mojanko a. E tamine di ni duru jito. Yes. Nti adia mi se nipa yo. Nipa nye. Nti hweye e wo nipa ho. Just say amen. Amen. Bad advice. A foot train of the amount. Nobody also did the show. Did ye? Well, quite a year say, Nakoko Bonam, Yam, Abamutria, and home from a food that I play once, I know. One also chinam. What you say? I'm a pie. I have foot your keke. Amen. Just say amen. Amen. Manya ene ochena enya dapama. Amen. Hwe no wa ni koku achi eni wadwena achi eni wani kosu achi jama say amen. Amen. Ama wani nkari ababa ma na yare awe no. Oni say na bia obi banya es. Sempa. Jama say ene obi hododo no. Ene yawo ne hododo no start ba bo so ni nhia. Otuto mra won tiase ene ya twene moja woji ene ne ya beka de wo mu ade abai akere no ene tiase mni bala na wo bone wo dam a ye tofu bia wo so won tiase no oyi wo dua jama so amen ni so oyi wo dua o be plant seed ama wa chamfie mi ansa beko woni mo nso ya ka wo so ntiase anadua ye da wa hye no enna na abekọ no ho enna na obekọ no ho dama na wa hu na wo combination e na abu wani so no
cause was such a white and green and a t-shirt green wom and a dress and a green and pabuano so white. What you say? I know about that. White. What you say? And I ordered Joanne Hona. Says I order car or Timua. Why do you show Yaria Pana John? One Pana John. I would tell a Bromo John. When you more. Baba, come at you, miss you. When you say Sabama or Asa, I know that now. When you be. That's what Baba Asia, when Obama about 50 times and some when you be. Somebody, with a foot on the mouth. Was me buy shop papa, Monsieur, and shop on Asia. Tell somebody, Kakao, Monswani, amen. And my one quite when you blow, Miss Row, and my last so quite 1 cent. I'm not getting a quite like money. But that's what I said. I'm more common to send some who for. Jamaso amen. So now you want to come show. But this year, my dear, no. Jamaso amen. A foot to a kakria, my dear Mo. Over far, over Asia, on Fanso, I'm into Benchero. Tia somebody, Corinne now, on an anomaly. One say, the Hawaiian is ha. Yes, it's from on your column to Subai. What was here? What do you want about boys who are Mantam or Tramo? I am a Norman and Namka can be don't go by the Boniamo. Don't go by the Boniamo. I'm in the refund and it's only a man for 4. Now I'll be at me at the train some numbi. Yo, Mumu said Doctor said, Obinum Jot who goes. Wow, who goes on the ornament and one problem. What you want who goes one? More problem because what you do and whoever and I will home here come. What is here? And I will home here come straight. And to which I want them. When you watch whom you are watching me in the general. What is here? And who appear outside. And I want to home here come. And to all trade you outside no more. Me come. Tell somebody, and to all Baba you addicted to. Me too for. 89.5. Tell somebody, and could join me say lesbian, to offer all. And more be you do find Kouram, but we are young last summer. We are maybe a foot on a demo. So about far, about brow. It be on the last one. Tell somebody, I'm not stupid, I'm not Kasia. Who did you, Jabi? Jamaso, amen. Yanipa, we are Kaka with the BC. I have put you on the demo. And then the Nipa Joshua, why are you about when you're boafo? And never Kasia, and you're the fool. Brony, why you're French for your dachi. Say, did you, Bejabi, the Asem? Say, I answer. Can any do ya? Me asesa akotwo because adeachia e be say French buy no say de ye di ma kan ye mfa nhyem adeachia ne aka no se ade be yi sanso na wo ya dwuma anyira wan to so ni sika ne nyina ahohiri ntini ye jabowere pe baby fa bito na dache o kire wa do ade to wona twitwajo adeachia hwere wo say abusia dofunu etirika enti say yare boni akoka tira busu pani abeka san na ne papa ho ya den monko bona mane ye nya bi what you say but your question is someone who pay obaba be se akoko ya yie na otwe de obedi se sika na mbakwa akobo be se na mesinu so a oni abusuafo no de e wo se besinu so e ba to ari ase but wo yare da ho no ya kaso no nkopa be se ma yo obaka so onya bi onkobo ne papa amane afutu na me ma shawa kwa nyina ayo anu obi nyasam emu obi dua jemeso amen anya de obi ba bia na no obo dua na huhum ye di asam wudi fo me ba to adi ase emi wa no modua emu obi nso modua nanti oni from tini no odom na toto akwa nyina ye obedi won kwa me jemeso amen na ufie mu naba ya oda
na honyo ahojo da ama wo kra ti asemri o du say so te wona awa asumdwe a wo ye free na so te ho na sam da wo so a wona mo wo huru ba bia waduru me swani bo yira se ye huru sa afutio abo kwasea no nyansane fom wafa no nya de pawom e ba to ati ase obodan fo me tena wiram ne ball aso didie na obadwo made odidi woni pam ti ase me ye me to fo sanya nsane nya bakwasea hwa kwaye na wi ase edaw kakra nso obi nkom ye nyansane nya kwasea hwa kwane hwe ntutu nyina ye hwa braboye jema so amen ye woni pam wo ha am starting numbia any guinness ahase ye to one form so mo no nsapa what is it a 50 years ago no ana for sansa pana mo no ya no eyi no ho jema so amen the battle dia se afa na eyi no ho afa na create pressure asitire yare what they say low blood pressure and high blood pressure afa na eyi no ho se kakra bia na ko hospital chesa enu agunu da mo no jema so amen asase anya dio se wiye ye wonya mpomdina ye cha wa hase ana wo yare me sraw anadai nyansa tie wate obadwe mafa na fa bo bra jema so amen me mafutu sam nyode ebia ebaboa erare won sraw no nya okese ompegyaw enfra domu nkwadomu amen me sha di sam no ana mu sa saba bia nipa tu nipa go no wrong bia it was all you say you walk Christ no odi adanse say was say something to say you may now subscribe.